Who is most likely to eat when they are bored? Ako. Kinsa day? Nga naman ma. Timpla. Hoy. Will not interview my mama. This is my mama. Kana bang lain sa imong ilatag diha ja. Wa pagali ka kas mama kini. Okay ba na ta na si Jungjung iyang gipili. Inganon rang mama. Nya imong inganon ma. Asa te si ko anto Bow. si. Jadi ni Sa imong inganan na kung nana kay mapili. Explain nga. Mag-English. Orang Imo ha. Oh, pangutan na. choices raman jupud na imo ra mangingana ang. Nanong kintahay ako. Nanong ako may mong gipili. Guwapa kintahay na. Because she's always pretty. Cute tawa. Lagi mo gawa, may katawa. Wala na intro. Wala na intro. Sige. Kana may mo. Who is most likely to fart in public? Tanaw ni. Padul gamay mama. Yeah! Oh, no. Who is most likely tanan ha? to... Uy. Grabe hadlok ah. Who Ayaw na. is most likely to obsess over a celebrity? Namura na dyan masyongga. Kay wala jud ka Ano ma. mo man ko ma kuha may may ani. Sige ba? Atak dito ko ni kuan. Who Butang is ira most mga likely comments. sa ba? Uy! Pila to. Quiet on the set. Who is most likely to lie to the police? Pankin Kaysa may butbuto ni mong anak. Ba? Ba? Jud na. Hoy! Ayaw lagi na. Si Bubu! Who is most likely to live alone in an island? Ay, Ano trabaho na ko ano. responsible? Ay, Uy. siya raw usa. Oh no. Brian is Ay, in the kane. Who is most likely to remain single forever? Ay, may choices na yung upat ramampot eh. Di ato ganda ko. Ay, Adjo. anjo yung ngita. Who is most likely to become the wealthiest? May kinadataan mo ako. Ako. Yay! Dahil tayo sa kanila. Who is most likely to retire in a desolate farmhouse? Ano sa ko choices nga. Bo? Balik kami. Si Adi. Who is most likely to get kicked out of a cinema? Tayo sa baan yun. Pagawsod ba? Buboy. Jam. Ay, lito. Who is most likely to author a book? Ako? Ano yung Ako? Uy! Okay. Bisag ako gani. Sige, magkukuha. Ikaw na lang si mama. Author man, di man reader. Ay! Na, mag-story! Di aba. Who is most likely to have more than 10 children? Labot ang tanim mo si Bating. Oh. Choices na yan eh. Oh, no! Yes! Wa na. Who is most likely to marry into a royal family? Ako. Uy, ako. Ako. In your dreams. It's me. In dreams.
Who is most likely to live in a big city? So, ano, rame, probinsya. Island mo gani. Who is most likely to become an alcoholic? Liza. Mubot na ba? Ba? Who's most likely to get a stalker? Liza. Tigo ka ba? Ko, oy! Pinugot. Maka nang kuan, oy! True! Bo. Mabot man ka! Mabot man ka. Ayaw paminaw. Mag-ako me. Nga na ba? Tingog ma. Who is most likely to have Na-shut a up na million sawa. followers on social media? Ako. Ako, eh. Kundi. Kay gwapa ko. Yeah. Me! Ay, lagi pag. Mubot man siya. Hindi, pwede mo rin ako. Who is most likely? Me. Who? Kanima, nice ni kayo ma. Is most likely to marry a celebrity? Me. Ni iba na. Gani. I-flash na lang po gitang giingon ni Liza. Buwag, gano'n to. Ayay kont. Who is most likely to give all their wealth to charity? Well, Well, Ihatag daw sa charity. Ako kay buotan man. Bitaw na man na explanation. Bitaw. Sige, bitaw. Nga no, may explanation. Nga No. no. Nga ko man kay buotan man ko. Nga naman ko na mo recognize in yung pagka personality. who is most likely to be the Miss Universe? Liza, nga naman, Liza. Nakuhan na. Bugason. My choice. Okay. Ako na nagawa ka ng pamilya ko. Tama. Ay, You answer Kuya my Juan. question with question. Who is most likely to win the lottery? sugdaron. lagi. Sugdaron. Zung-zung. Uy, bitaw. Surti unon, bitaw na zung-zung. Basta mga nga na. Kani, duha. Duha dapat imong answer ani. Who is most likely to fight in public? Big. Zung-zung, Liza. Eh, diba? Ereng og ero. Okay. Kani, Tingnan who na lang. is most likely to quit their job and travel the world? Ano, quit ko na. Bani. Hatag kay na. Also, Joke. yung nga Oh, sige, travel. Who is most likely to stay longest in the bathroom? Bagaw! Grabe, di matabang. Ani. Kaya standard. Upat ka. Yan ang mga hinlo. Lopat ka balde ka ani Eh, Liza! Eh, kadali ron na Liza mo eh. Mga 5 minutes. Hoy, after ko sa ka oras oy. Taro nga makin sa man dyan. Bitaw, ako. Bitaw. Who is most likely to buy a luxury car? Ila mo kong gikwaan og bro. Liza lie. Eh. Ay, Who is most likely to be willing to kiss their crush? Ani. Liza. Ani. Ani. Ako naman. Ang crush, ang na-crush na. Ano yun, ano yun? Who is most likely to be poor? Bono. Nan. Nan usyong. Who is most likely to be the first one to die in a zombie attack? Wa. Di kadaghan yan naman. Ano naman? Kene. Who is most likely to be the best at math? Wa, uy, kita na English. Si Uni Manggo. Ang Thanks, gibre, teka, Mom. mat ni, hindi ko na matabangan. Sumpah ka. No. You're fired.
Who is most likely to backstab friends? Dogo. Dogo. Manglibak. Marisa. Who is most likely to talk to animals? Ako, kay buutan man ko. Kita mulab sa animals ko ang na. Bo. Unsa? Kay buutan tao. Uy, ako di ay na. Awa, oh! Thanks, Mom! Who is most likely to get mad after losing a game? Buboy. Bawon ako anas. Kini ma. Who is most likely to fall asleep in class? Nako, basta makakatiwalian ako. Liza. Ilang ko pa ba? Kini. Who is most likely to go days without showering? Buboy. 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 Ligo mo po. Oh no! Hoy, buboy. Uy. Kini. Who is most likely to stay with their parents longest? Unsa? Ay, gano'n mo. Who is most likely to stay with their parents longest? Ako, uy. Ako ama sa huli. Oh no! Hate your mom. Kini ma. Who is most likely to worry about small things? Ako. Ako, ma. Sus, grabing gubo. Honey. Why? Mabala ka din siya mga small things. Baw. Good. Praning guro ka ni. Baw. Kini. Who is most likely Mga to ba gani marami sa makungguro Ay, ba? bitaw. Baw. Kailad sa dis mama na to ni. Who is most likely to sleep while watching TV? Question. Unsay? Kaya makatog magtanaw TV. Bitaw, nagtanong to ganino. Natug, nagnanga. Da pa ma. Gamay pa na siya. Who is most likely to eat without brushing their teeth? Dogo. Eh? Kadot-dot Ayaw pa na lang. buot. Ay, buot ilagis mama. Dito. Si mama pa-explain na, uy. Ako. Ano? Oh no. Naano na ako tanan. Kanang katiwalayan sa akong pamilya. Naana na ako. Kini. Who is most likely to spend the whole day in bed? Baning. Di apit mo lihok. Baning ay. Jung jung good. Da pa ma. Who is most likely to eat when they are bored? Ako. Kinsa day. Nga naman ma. Masa day buhaton. Muna og Bugas. Timpla. Hoy. Gatas pa din. Kini. Ginas Awa na din. Dira, who is most likely to be attacked by a wild animal? Baning. Busog dayon. Who is most likely to be a parent's favorite? Ako. Atake. Saway ko ako. Bigil lagi na. Ayun. Baw. syempre. Yehey! Pwede man kay Kick Uncle. up. Si Uncle may ngon tanan maminaw dong Abigail. Suma mong buwas alay sa mag-atak mo buwas Abigail. Gel. Tara gel. Okay. Mo may Dad, among dali, dad. patrabahoon. Sing. Hi, man kasi. Bye-bye. Please like and subscribe.